Yesu ashimwe. Ndabasukije mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya reka dusomere hamwe iri jambo ry'Imana rigukore ku mutima nanjye ringore ku mutima. Amen. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Luka. Turi gusoma ijambo ry'Imana riri muri Luka igice cya 8 umurongo wa 4. Niho tugiye gusoma mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turasoma Luka igice cya 8 umurongo wa 4. Amen. Hafite umutwe w'amagambo uvuga ngo umugani w'umubibyi. Yesu ashimwe. Tugiye kuganira kuri uyu mugani w'umubibyi, twumve uko byari bimeze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nabwiye ngo ni muri Luka ibice 4, turasoma duhereye ku murongo wa 4 mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umurongo wa 4 aravuga ngo nuko abantu benshi bamusanga bavuye mu midugudu yose, bamaze guterana abacira umugani ati, umubibyi yasohoye imbuto, akibiba, zimwe zigwa mu nzira barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazitoragura. Amen. Dusubire ku murongo wa 5. Umubibyi yasohoye imbuto, akibiba, zimwe zigwa mu nzira barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazitoragura. Amen. Izindi zigwa ku kara, zimaze kumera ziruma, kuko zihabuze amazi. 7. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa amerana nazo, araziniga. Amen. Izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera, zera imbuto imwe 100, izindi 100, bityo. Amaze kuvuga ibyo, avuga ijwi rirenga ati, ufite ugutwi yumve, yumva niyumve. 9. Nuko abigishwa be bamusobanuza uwo mugani. 10. Arababwira ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abandi bo babibwirwa mu migani, kugira ngo kureba babirebe, ariko be kubimenya, no kumva babyumve, ariko be kubisobanukirwa. 11. Dore iby'uwo mugani ni ibi: imbuto ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Biratubwiye ngo dore iby'uwo mugani ni ibi. Imbuto birasobanura ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imbuto ni ijambo ry'Imana. Mwene data, nshuti yanjye, ese utunze ijambo ry'Imana cyangwa nda jambo ry'Imana utunze? Dore iby'uwo mugani ni ibi: imbuto ni ijambo ry'Imana. Amen. 12. Izo mu nzira abo nibo bumva ijambo, hanyuma umwanzi akaza
agakura ijambo mu mitima yabo, kandi ngo batizera ngo bakizwe. Amen. Ngo izo mu nzira, abo nibo bumva ijambo, hanyuma umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima yabo. Amen. Ngizo mu nzira nicyo zivuze. Ngabo nibo bumva ijambo ry'Imana, ariko umwanzi akaza akaribaka kugira ngo batagira gute? Batizera. Kugira ngo batizera ngo bakizwe. 13. Izaguye ku kara, abo nibo bumva ijambo bakaryemera. Haleluya. Bakaryemera banezerewe, ariko ntibagire imizi. Bizera umwanya muto, maze ibibagerageza byabageraho bagasubira inyuma. 14. Izaguye mu mahwa nibo bumva ijambo, maze bakigenda amaganya n'ubutunzi n'ibinezeza byo muri ubu bugingo bikabaniga. Ndibere imbuto nziza. 15. Izo mu butaka bwiza, abo nibo bumva ijambo bakarifata neza mu mitima inyuzwe myiza, bakera imbuto kubwo kwihangana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nyemerera mwene data, hano muri iri jambo dusomye amagambo menshi cyane, ariko muri aya magambo ijambo rimwe nyamukuru nuko imbuto ari ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ukwiriye kuba imbuto nziza. Ndube nga ziriya mbuto zaguye mu nzira, abagenzi bakazikandagira. Ndube nga ziriya mbuto zaguye ku kara, zikabura iki? Aho zikandagira. Nyemerera mwene data, ngwino kwa Yesu. Emerera Yesu wakira ijambo mu mutima wawe. Mana Data wa twese, ndagushimye kubwira ijambo. Twumvise ko ijambo, imbuto ari ijambo. Turagukeneye rero ngo uze ubane natwe, uze mu mitima yacu. Mwami Imana Uwiteka, uze uture muri twebwe. Ndakwinginze rero Mana, dukeneye ijambo kurusha ibindi byose. Nyemerera muri kano kanya iri jambo rigume mu mitima yacu, kandi Data wa twese ugumye kugumana natwe iminsi yose. Mana, buri muntu wese wumvise iri jambo rishinga imizi mu mutima we, kandi Data wa twese uturinde kurica mu gutwi ngo ringuke mu kundi. Mana y'isi n'ijuru, Mana twumve ijambo ryawe bituvuye ku mutima, uduhe kwizera, kandi Data wa twese uduhe kugumana nawe ibihe byose. Urakoze gukomeza kuturinda no kutugirira neza. Mu izina ryawe Data wa twese Umwami Imana urakoze. Amen. Amen. Mugira amahoro y'Imana. Imana ikomeze kubarinda. Amen. Amen.